ihuriro rya AFC M23 riramenyesha rubanda ibikurikira. Icya mbere, mu rwego rwo kugira ngo rwo koroshya no gushyiraho umwuka uboneye mu buryo bwo gukemura amakimbirane arangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ihuriro AFC M23 rifashe icyemezo cyo gusubiza ingabo zacyo inyuma zikazivana mu mujyi wa Walikale no mu nkengero zaho, bishingiye ibi nibyo binyomoza bya bindi bya BBC, bishingiye ku gahenge kabo ka M23, AFC M23 bo ubwabo bitangarije un cessez-le-feu unilatéral batangaje kuwa 22 Gashyantare Gashyantare mu kwezi kwa kabiri 2025. Aka kabiri bavuga ko AFC M23 irasaba abayobozi b'abaturage muri Walikale gufata ingamba zose zikomeye mu kurinda abaturage n'ibyabo muri iki gihe AFC M23 yafashe umwanzuro wo kuba isubiye inyuma. Icya gatatu, AFC M23 iracyashishikajwe n'igisubizo cyo kuganira n'igisubizo cy'amahoro kitari intambara, ubwo ni ibiganiro ku ntambara ihari, kandi ikaba yongera gushishikariza cyangwa ikaba imenyesha abantu ko yo igihagaze mu buryo yishyiriyeho bwo kurinda abaturage no kurinda ibirindiro byayo. Icya kane, Alliance Fleuve Congo AFC M23 iramenyesha ko ugushotorana kose kuzabaho gukozwe n'ingabo za leta ku baturage civil cyangwa ku birindiro byayo cyangwa mu duce twabohowe bizatuma AFC M23 ihita isesa iki cyemezo yafashe cyo gusubira inyuma iva mu mujyi wa Walikale. Bikorewe i Goma kuwa 22 z'ukwa gatatu 2025, byashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka, akaba ari umuvugizi w'ihuriro AFC M23. Ngayo nguko rero igitangazo ngicyo nicyo rivuga. Urakoze cyane. Bwana Uwezo, umwe mu basesenguzi b'abahanga, abasore bize neza ubuhungiro bwahiriye, ijambo ni ryawe. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Yes, turi mu gisibo. Ngo iki? Yagusha ibintu mwihaye, ni gute umunyamurenge w'umuyumbe wisanzuye uri umuyisilamu ko ari nkaha bihera mu muryango ucika? Ninde wakubwiye ngo ubindigi tugera nawe ujya kuba umuyisilamu? Turi mu gisibo. Uwo umunyamurenge wabaye umuyisilamu ngo aracyagiye gutabara iwabo. Turi mu gisibo kugira ngo tuzargira iki? Ewe Imana irihangana. Ubu ngubu ubwo uragiye gutabara ubwoko bw'Imana nyuma y'uko wamaze kuba umuyisilamu? Absolutely, tuzarutabara. Ngaho komeza numve. Ubwo tufatana rakunda. Icya mbere ndabasubije. Ubundi kirazira nta munyamurenge w'umuyisilamu, kirazira n'ishyano. Ndahari. Niba utari kutubeshya. Kandi n'abahaye indamukanyo z'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo mu itorero mu muco w'abanyamurenge uri ikigarasha cy'idini. Ndakagara k'idini. Urakomeza. Sasa ndabasuhuza, ndakwita ku mihanda cyane.
kubera Kamuza muri Rwanda boy araza kumfasha hano. kubera igisibo turimo. Yego. Noneho ukuntu bimeze rero mbere yuko mvuga ndamanza menyesha abantu yuko ejo hari anniversary ya M23. Hano mutari mubizi mubimenye amasezerano ya M23 yasinywe muri ejo. Uvuye muri 2009 ubwo umunsi imyaka 16 zabigeze. Nibaza yuko ejo tuzakora anniversary. So mvuga kuri izi kuva muri Warekare kandi buriya hari abantu batazi ko M23 icyo bisobanura, bazi ngo ni M23. So kuva muri Warekare rero navuga ni ese ubundi bayivuyemo, bavuye mu mujyi bayivuyemo yose, basubiye mu birindira bari barimo mbere, cyangwa bayivuyemo bari uko bamaze kwipositioning. So ugomba kureba the whole picture yose ukayisesengura. Wenda uvuze ngo bavuye ngo muri Warekare ahantu hariho hose mu birindira ari byo byose bari barimo, aho ngaho wenda ni iyindi nkuru. Ikindi kandi buriya Warekare yafashwe iteze. Warekare yafashwe nyuma y'uriya mubonano wa Doha, aho leta ya Kongo yari itangiye kuvuga ngo boburije cyangwa se President Kagame ngo siruke M23 ngo yoburije ngo guhagarika imirwano. So bakura ako gasuzuguro ka leta ya Kongo. Warekare irafatwa, byerekana yuko M23 ari independent entity ikora ubwayo. Ibi masezerano yaba ari hagati cyangwa se dialogue zaba ziri hagati y'umutekano wa Kongo n'u Rwanda ko bafite ibyabo baba batumvikanaho, ariko bitaza kuri cause ya M23. So nyuma ya Doha niho wabonye yuko M23 yafashe hariya muri Warekare, cyangwa yadivensinze mu bice bimwe n'ibindi muri Warekare. Nanone ureba inama ya Doha bavuze yuko bantuza kuri basaba CCLF ariko ishingiye ku masezerano ya SADC muri ntuza yavuye muri SADC na East Africa Community. Inama zari zabaye basaba yuko habaho guhagarika imirwano. So ahangaha kandi hakazaho yuko perezida wa Kenya ari uhagarariye East Africa Community right now, na perezida wa Zambia, so Zimbabwe uhagarariye SADC baherutse guhura, kandi hari guteganywa indi nama ya SADC mu minsi iri imbere. I think izaba next week. Iri guteganywa hejuru yo nanone muri iyi ntuza ku kibazo cya Eastern DRC. So uko mbayininzi izo components zose ukagenda uzihuza zimwe na rimwe. So iyo uri umukinyi ukina neza, umenya nawe ko reading between the lines, and also ukamenya ukuntu nawe wipositioninga mu ruhande rguhereza favor, kuko it's not about just fighting, gufata gukonkaringa ugafata ahantu gusukaba. So habaho nanone no gutera intuza yawe, chase yawe uburyo uyitera ukayipositioninga muri ubu buryo, cyangwa ubu ngubu bikurikiranyije na factor za adversary wawe, bikurikiranyije na factor nanone za regional or international, uko dynamic ya ntuza ya politics cyangwa se iri kugenda. So hano rero nk'uko bisanzwe muri ntuza ya M23 ubwa mbere ikora bino bintu, I think murabizi, no kuva ku caje ese yari hari, ariko sinibaza yuko yahavuye gusa ngo yava ngo igende gusa ngo igende. Bashobora kuhava mu bundi buryo, bashobora kuhava bagakora abasirikare bambaye uniform, hagasigara abasirikare bambaye civilian, ashobora kuhava bakabisuninga around, hakaba no kuhava kugira ngo noneho umwanzi wawe umushoremo, noneho we werekane yuko ari we wateje intambara. So ukamukora nk'umutego gusa. Urabizi ejo ushobora kubona mu gitondo ukabona wazalendo baraje barinjiye kama kawaida. Wazalendo ni nani? Makanisa ni nani? Aho bikurikiraniye M23 ni nde? Nese wazalendo M23 uruwahe ari warindiriye ukaza urifata ugaca umuntu mu ijambo, umuntu ari kuvuga ntiwazamuye akaboko, ntawe uguhaye umwanya, ntabwo ari gutya imfura ziganira. Uwo n'uwitwa nde?
witwa Based nimba ari Based wamuzamuye kubera iki mutumure namanuka akomeza nabonaga profile ye ashobora kugira icyo adufasha ariko urabizi ngo la parence trompeuse ya uwezo sorry kabisa go ahead. Aya turi mu gisibo gusa tuba tuzi ko amadayimoni adutera hirya no hino. So icyo nari nshaka kuvuga nuko iyo umuntu umaze gukora buriya nabo munambara ukora SWOT analysis uko ureba strength zawe hari weakness zawe hari ukareba competitor wawe ahari ukareba n'ama opportunity hari, so nabo rero bakora izo SWOT analysis based on nibiri kugenda ni urabona nka ntuza imiryango ntuza batinga umuntu muri bari bafite inama na United Nations nima ntibeshe ndagira ngo M23 irasa n'iyabahakaniye cyangwa birukanye niba ariko nakongoresha inyarwanda kitameze neza. So muri iyi ntuza rero nibaza yuko muri backing smart kuri nge navuga ko chess yabo bayiteye smart, IPO yabo bayikinye smart, kandi nzi yuko ntaho bagiye nkuko bari ndi kuvuga mu bitekerezo byanjye ataje uja kuvuga ngo ntawe yagiye niko bavuze. So umwambari wabo ngiye niko mbibona, sindi umuvugizi wabo ariko sindi n'ikindi, ariko rwose kuko imbere ya Walikale centre yari imaze kugera yitwa nimba ari Buja sindi kwibuka ahariho. So ni bisanzwe kuko n'ubundi yavuye se hagiye ndi, icyo nicyo tugomba kwibaza. Hagiye FARDC, hagiye Wazalendo, hagiye abarundi, hagiye Sadakira cyari mu nkambi yayo muri kantonema yayo, haracyari ahabo bone magambo, haracyari ahabo ntaho bagiye barahari, ariko bitewe n'uko isi umukino w'isi ukinwa, so bakinye umukino wabo batereye IPO yabo hariya, FARDC nizamo irayibahaye kugenda basatira Gisangani, irayibonye uburyo bwiza bwo kugenda noneho bakagira rubuto bakagira na za Gisangani. So FARDC nayo ningira wenda nayo ikamenya gukina umukino irayirinda kuhagera, irayirinda kuhaja, ariko ko nzi mbazi bakini imipira yabo bayiteragura hirya no hino mu gitondo urabona baje ngo bagiye kwasubira nkuko bisanzwe kama kawaida. So kubwanjye nkavuga ni reka turinde turebe ikiriweho, nimba FARDC itari buze ngwigwe muri uwo mutego ishobora nayo kuba yakina noneho ikaba smart, ariko biragoye cyangwa se itahereza M23 reason yo gukomeza ajya Kisangani cyangwa ijya muri za Manyema. Iminsi iraduhereza tumenye icyo biraterwa na FARDC ikiri bukine muri iriya mupira bayitereye. Turareba ko icyo uruhande rundi ruri bukine, kuko niri buramuka bukoze attempt ntoya yo kuzamo, sindeba simpanura simvuga ku ndimi nkuko nabwiye ni mu gisibo, sinyantera inzuzi sinyandaguza umutwe, ariko arigende biguru nkabona ko gihasimo igihunyira. Nibaramuka bakoze ni attempt bakaba bagerageza ngo bagiye kwisubiramo ngo ni iwabo, mugende muje kubwira Masonzo yuko bamusanga Ikisangane. Murakoze. Urakoze cyane Uwezo, ariko ngira ngo itangazo waribonye rya AFC M23 rivuga ko ari cessez-le-feu unilateral, no kuvuga ngo ntago bo bagendeye kuri bya bindi bya ya nama ya SADC na EAC, bo nibyo bishyiriyeho, kandi bavuga ko ari cessez batangiye le 22 février. Turabyibuka ko turibuka ko igihe bayitangaga nyine n'ubundi FARDC yagiye ibirengaho nk'uko wavugaga. Ikindi wenda mbere yuko duha ijambo abandi nakubaza nk'umuntu udufasha gusobanukirwa mu busesenguzi bwanyu bwiza kandi bwimbitse bwuje ubuhanga, sinzi hari audio bakinnye hano bavuga ko ikibuga cy'indege cyatwitswe cya Walikale. Ese urabona kuvamo muri Walikale bishobora kuba bifitanye isano n'ibyo ngibyo ko cyatwitswe na leta, hahiriye
na zimwe mu ndege zari ziri umuriro wari mwinshi. Ese wowe urabibona ute mu mboni zawe? Wenda kwa AFC ishobora guti leta iri gukora ibishobora no kwica abantu, reka tube twiretiye kugira ngo ibi nibiramuka bibaye bitazatubarwaho. Unanabijyanirane n'ibaruwa yavuye mu mpuguke za Loni bandikiye AFC M23 bashaka babandi bitwa aba expert bamwe tujya twumva batanga amaraporo. Ubundi twari tumenyereye ko batanga amaraporo batahageze, bakavuga ko bavuganye na societe civile. Ubu bandikiye AFC M23 bayisaba ko baza kuyisura, bategereje igisubizo cyayo. Wowe urabyumva ute? Ubijyanirana. Urakoze. Yes. mbere yuko uweza subiza nagira ngo wenda navuge kuri ako kantu bavuze ka UN aba expert wa UN bagomba kuza gusura muri Nord Kivu za Goma n'ahandi bamaze kukansalinga iriya visit wenda Yes. yabaye kansalinze. So komeza uweze wenda nanjye ndaza gufata umwanya wanjye niba Absolutely. Yeah, hano ubundi politics ni game. Politics ni game kandi ifitwe ni art. Ifite uko ikinwa, ifite uko umuntu atera. Nubwo M23 yanditse kuri ceasefire unilateral, yes, ntago bigeze bicara kuri both side of ntuza y'igiceri ngo basinye bombi. Sibyo iyo yakoze ku ruhande rwabo, ariko nubwo babikora ntago birengagiza region and international factors. Ku ruhande rwabo barabikora, ariko ntago ari kuvuga ngo M23 nakagwa cyangwa se ni ikintu gikora nk'ikintu kitari connected na region na nuzana n'isi yindi. No, bareba izo nyine ningo nakubwiye bakora SWOT analysis, bakora analyse bakavuga ngo tugiye gukora how it positioning, how it tuhereza advantage muri region nubwo ari twebwe tuyikoze ku giti cyacu, how muri international nuza arena idu positioning cyangwa se iduha advantage kuri better than our enemies. Ni muri ubwo rwego ni unilateral, yes, ariko ntibavuga yuko bataba bafite nazo izindi factors wenda twe tutabona aziri region, kuko bari in touch na region, bari in touch na ni twita international dynamic. So niko nabivuga kubijyanye n'ikindi waruvuze I think cyo kurasa ku kibuga cy'indege. Nabyo birimo ndabifata kuba barashwiga n'indege ikukuraho ni mu rwego buri ukina n'umuntu cyangwa nimba nabyita umukino na inemu wawe ukora ibishoboka byose umushira mu mutego cyangwa umwexposinga uwariwe, sibyo? Byanze bikunze ugomba kugira igishoboka cyose ukamwexposinga ububi bwe deafness yiwe. So hariya rero haba ari ibintu byo kuvuga ati reka mureke akomeze yigaragaze, none ninza kumukubita mukubite neza nta muntu noneho uri buze kumuririra. So nabyo ukabikora kurasa ibibuga by'indege iyo mu binembwe naho barabirashe, ibyo nibisanzwe ku ruhande rwa leta. Ubundi biteye n'ubwoba kubona birasira ibikorwa remezo kubaka biza byo byananira, ariko gusenya byo hari umupadiri wigeze kuzi wacu kera niko nzanumva nkiri umwana, none yubaka robini, yubatse robini buceye kabiri abantu barayica iwacu ruguru mu misozi. Abarangije aravuga ngo Abanyafrika ngo bazi gusenya ariko ntibazi kubaka. Dore Kongo nayo izi gusenya ntago izi kubaka. So yes, aho ngaho ndemeranye nawe yuko nuko exposing aduyi wawe ni muri za ya game yawe ukina uka making sure ko enemy yawe wamushize mu makosa ari double kugira ngo mukubita cyane, kubera yuko ahangana kubwiye muri warekare ntago M23 yatanze warekare ngo yahaye undi muntu, yayivuyemo hamagara local leaders komeza gahunda zabo kuyora. Ariko nanone bivuga yuko nta wazarenda igeramo, nta FRDC igeramo, nta institution itari under yaba local leaders ntabo nabo yabwiye ko baza, barasa nkaho none aba local leaders bari under bo
ni nk'uko n'ubundi bava mu mujyi bakaje gukora irondo. Uwezo Yes sir. reka nkongeraho akantu gatoya wenda Nari singukemurira ndarangije singeraho. n'abahose bareke wenda kunyumva nabi. Mm. Ubundi iyo abantu bahanganye ari babiri Mm. uri mu ntege nkeya agerageza gukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo asige icyaha mugenzi we kuko aba amaze Yes. kumutinya. Isobanura Yes. iki? Ni ukuvuga ngo wowe uri mu mbaraga uba ushaka guprotectinga everyone n'uwo mwahanganaga kuko uzi ko wamutsinze ushobora kumukonvensinga akumva. Uwatsinzwe nawe aba ashaka ngo akore ibishoboka byose yangiriza ibyo warimo wubaka noneho Yes. akonvensinga washaka kugarura abereka ko ntacyo arimo urimo ukora. yambonera Akora iki rero? igihe Icyo akora Sinzahana kwangiriza igihe. ibyo arimo ukora. Ashobora gutera abaturage akabica akavuga ko dore aho mwari muri abaturage n'ubundi barimo barapfa muri gukora iki. Nicyo rero leta irimo ikora, irimo iharasinga irasa nani warikare sibyo byatumye inventory isubira inyuma kugira ngo ibanze ikiriyaringe neza information buri muntu wese amenye exactly what's going on sibyo kugira ngo ejo atazagira umuntu kuvuga ngo inventory yafashe abantu bashize Hano hapfuye kandi ari ihari. yes nibyo uri mu mbaraga nke mu ntege nkeya akoresha abashaka ngo asenye ibyo ufite imbaraga yagezeho. The same way Kinshasa ihora ibikora buri gihe kuva hariya bakiri muri Nord Kivu murabyibuka barasaga kuri M23 ku baturage. The same barimo bakora uyu munsi. Uvuga ngo M23 gukoresha ubwenge kugira ngo itereka ntijya kwerekana ntijya confusing abantu bavuga ngo ufite imbaraga zo gufata ahantu no ndavuga twafata igihe tubishakiye ariko icyo dushaka ni amahoro y'abantu bose. Niyo impamvu yatumye iva hariya kugira ngo noneho urimo utere ibibazo urasa ku baturage urasa ku bigezweho amenyekane. Nibyo ndashaka kongeraho komeza Uwezo. Arakoze cyane nari narangije duha abandi ijambo ndangiza nifuriza M23 isabukuru nziza ejo ni March 23rd. So nizere kutazahabura ntabwo nzahabura gusa nzafutura nubwo ndi mu gisiba ariko mbara nkubwira wa mugabo no gufutura kwa igenda byo gufutura hirya hirya tufutura ibiki ibyo birekereye indigite birekera uyu mugabo w'inyamirambo African boy naho muhera nimwe nuko mwabaye reka African boy azafuture wowe genda ijya gusirimba amwabaye muti reka dukomeze ikiganiro reka twumve uwo munsi uzawukora umunsi wa M23 celebration tuzawitabire my friend nubwo Uwezo nawe abanyarutsa akabigira hari space ejo nimugoroba urimo kumva nubwo baje akabivuyanga nyine abaje nyine urumva gusa nakoze advertisement bw'abantu bakoze advertisement ariko ntabwo nashaka kugira ngo bizabe bibigire sinshaka kugira ngo babisakurize ariko we have people from them bazaba barangahisho muri space uzadutumire rwose oya ntabwo twifuza ntabwo hifuzwe ko biba ibintu biri grave ariko ubutumwa buzahabwa abasangira ngendo cyangwa abasanzwe bazi mva n'imvano ya M23 so ariko twifurije ko biba space isanzwe irinomo ariko message ikanatambuka hazanakorwa na tweet itambutse ubutumwa kuri le 23 mars ku bantu babizi barabizi so ariko ntabwo byashatse kugira ngo bibe big deal gusa Uwezo uzaba uhari ndumva bikwiye ko waba uhari nawe. Ershanto urahari uraho medali imbonera kure ko wazamutse wabonye ko siturahunga ko sitarazana akagukanda si we mugufi ariko wamvuje na medali tukaganira gatoya nimunyemereye muzamure tuvugana mbwira ibyo ntabwo yabonye ko sitamuhunga kubi uyu nguyu ahunga natani nkeneye kumuheza amasomo yumve yahora avuga buri gihe aze mpari tuganire mubaze ibibazo n'ibintu asubiza genda bebera amakuru mfite nk'umugore yaramukubise yamukubita icupa ryawe ngo hari inzoga bita zirantu za Amstel zirandende ngo bangwara amacupa maremare bayita mututsi kazi Burundi ngo bayita Amstel bock yarimukubize medali siwe mugufi yarimukubize ngo akina marato arirukanka agarukiye mu Kanyosha murundi hano murambwe ati
afite amukuye amuhushu icupa ibyo bitwara birebire yamukubise icupa medali wumva shutu mutwara wumena. Reka dukomeze Chantal fata ijambo dukomeze mu kanya president ayitangira burambuye. Urakoze gutuda. Reka nace ndavuga uko mbyumva. Afete ndibaza igisubizo c'ikibazo mubajije ngo kubera iki yoba yavuye muri Walikale. I think Premier Minister wabo ahejeje kubivugaho uriya Ntabwo nkunda umuntu uvugira urabizi ko ntabikunda mute your mic. Mute your mic uriko umuntu avuge mideli. Ntaruzi ko ntabikunda my friend. Tegereza umuntu arangize kuvuga ndaguha ijambo. Uraza kuvuga. Ndabashimiye gamutama. urumva Godfather uriya mudamu ahejeje abantu mugene murabe interview ahejeje gukora uriya Premier Ministre. Yego. Muje kwiraba muraca mwumva igisubizo c'uko igituma yo bavuye muri Walikale. Hari ahantu yavuze ngo nimba ngo cessation d'hostilité ngo ishobora guhagarika violence hari contre la population. Arumva yuko kuvugana na mbese nka komeza ibiganiro barimo na M23 direct ari gisubizo. So yabivuze indirect amanye nkuko yavuze ati nta shwai hari nuko tuvugana nabo bantu for the sake of the not population. Muze kuraba interview yose muca mwumva ico yashatse kuvuga. No kuvuga yuko hama urabona ko yakoze ya interview hama mu nyuma AFC gasohora itangazo. Irya tangazo yasohoye urisesenguye urumva yuko bobo nkuko bamwe babivuga bavuga ati twebwe dushaka dialogue. Kandi rero muri unilateral agreement no kuvuga yuko hariho one party iba yashizeho offer. No kuvuga ko biriya bintu biriko byabereye muri Qatar. Of course M23 ira nkuko mwumvise mu kiganiro mama Ubagasawe yabivuze hari ukuntu nabo bari mu bantu bashaka kuzotumira. So hariho ibihugu biko biravugana antute tutabimenya ariko hariho offer yo kuvuga ati mube muhagaritse kugira ngo we give peace to give chance to the peace. Ni kuvuga yuko M23 wabwiye ati mube muhagaritse mube muhavuye hari ibintu byo bavyakozwe kubera urabona nkuko twabyumvise yuko yafashe Walikale atani ntambara haba kandi ugusohoka urabona ko atantambara yahabaye. Ucubona yuko hariho ama agreement avugirwa mu gikari bashaka kubwira ati give chance to peace agreement. So kandi rero ucubonye ivyo mudamu ahejeje kuvuga ucuvyumva mu ncamake yuko hari ibintu vya bumvikanye hagati. Ikindi ca kabiri kuva muri Walikale ucubona ko bigiye kumera nko kwa kundi Sake yabaye. Urabona Sake kera barayinjiyemo barayisohokamo ariko kuyisohokamo ntibayisohotsemo completely baciye bagenda baba hariya za wa musozi bagwaniragamo cyane nimba ari twaguti uri hejuru ya Sake. Ntibahavuye umva bagumye muri Sake mu misozi ariko centre bakayirabira hagati. Bidatuma yuko habaye ahandi hantu habi ingorane gutabara batajagayo ariko Sake ntibarimwe indani ariko bari mu misozi bayicungira hafi. Afete niyo ubona ko ari byo bintu M23 amikora. Ni kuvuga yuko no muri irya tangazo rya AFC ucuvyumva ko babivuzemo ati hagize urengana ku mategeko kuvyo tumvikana ntibibuza yuko tuyinjiramo. Mbese babashize mu mutego. Ni kuvuga yuko hagize ibintu biri by'ubwicanyi byobera muri Walikale centre canke habaye ibindi bintu wazarendo bagiye bakagira bwa busazi bwabo M23 nejo yogira. Mu itangazo tubona ko arico bashatse kuvuga kubera uravye baretse centre bayisohotsemo ariko nkuko mwabonye amakuru bafashe indi centre yitwa Niba Oso kandi mumbi barayifashe kandi muri quartier bakatureka yuko iyo Oso bafashe uyu munsi saa 5 mu gatondo iri towards Rubutu rero mwe muvuga yuko atari kure cyane na Kisangani. So ucubona yuko bo
bafise abasirikare babo bari autour de Walikale centre bari mu misozi ariko bo iyindi groupe iriko irabandanya kugira ije gutabara aho bakeneye ubutabazi canke yerekeza Kisangani ucubona ko ari ya systeme yabo ya AFC bakora so ndumva ariko ndavyumva ariko koze cyane unilateral agreement ni ukuvuga ko hariho one party which make an offer hariho organisation canke parti imwe yavuze ati mube muhagaritse we give chance to mu biganiro so nuko ndavyumva naye nkandi AFC mukomere abayijoininga mu joininge the only way ni ukwibohora murakoze urakoze cyane reka twihute mbibutse ko nimwitegereza aho hejuru ntuzamura abantu nk'iki ngiki ngo kiba cyitwa ngo GPTV Fizo uyu nguyu uhita umuboroka igiva ku bwangati rero some people tagomba guhereza ijambo ko host ntabwo uzamura n'importe qui hari umuntu ureba ukabona muri we ntabwo ikintu afite abwira abantu so reka dukomeze nk'uyu nguyu uretse kumutumura ukanamukura muri space like there's some people ureba byonyine n'izina ryo kumva ari wafi imyuna some people mujye mureka sometimes is social media murebe ikiganiro Murangira yakoranye na niwe mwiza baba batatuzanye you have to know nicyo tugira mu biganiro nk'ibi ngibi mujye mwicaraho hasi muceceke murya mu mutwe hano mankeneye umuntu abayeho umusirikari ngakenera umuntu mu intellectuel abantu bari smart nanjye ndaceceka ari njyewe ndaceceka bankeneye abantu bashobora kugira ikintu bavuga kuri ibi bintu urumva rero kubona umuntu uraho ngaho ko shodera force mama keneye kuri space sometimes mujye mujya respect mujye mwubaha ntabwo ibintu byose mubigira mu bishaka kubivugaho umuntu uraho ngaho fwa voyou empori ukaza muri space kuza gutanya biranijya so ntimukamze kumva yanga Gabiro afata ijambo medale zamuka dore wowe abaye n'umujyanama wa president zamuka kandi uze kuvugira hasi twagiye Gabiro afata ijambo hanyuma twakire Prince ariko sugiye kuvuga mbere ya Prince ko ndaravuze ko ushaka ntuza medale kandi agiye kuba agiye kuza waretse tugafata umusaza Kositu ubona kanguhe ko host by the way Kositu ndagize yambo na bitekereje ndayireka Kositu uranyumva Prince ndakumva cyane makuru yemwe namahora gose aze ko ubundi iwanyu ko mufite ikoranabuhanga rigize waza dusaba ibufasha muri Muventura ko mbona uyemera ukabwira abayahudi bene wanyu ukatubwira nk'abuzukuru ba Dawidi bakaduhereza ibikoresho bakaduhekeza nka bya bikoresho bakoresheje umunsi bajya kurwana muri Kipuru ukabwira abaheburayo bagenzi bawe bakadufasha narababwiye nimugire ubwoba narababwiye okay narababwiye ntibari kure barabireba ushobora gusanga hari ikindi kintu gahunda bakiri mu gutunganyaho gato erega izo turimwo tugwanira za Walikale nicyo bita mine du roi Salomo burya n'ubutare bwacu abo bose babusahura bazobusubiza aho abarundi babaye mute nyuma yuko neva avuze ko mu Burundi ari muri Edeni nawe uti Walikale ni mu bwami bwa Salomo burya nivyo nabimwigishije nuko atagomba kunsita gusa ntaco mbwahanya burya ire bon azoteba nsite umunsi bamukoroye gatoya bakamwicarika tukamwicarika azobivuga tibijya navyize kwa Kositu yako ega nigisha bose nibonera kure ndazigisha ziri kuri WhatsApp yanje ziruzuye mbonera kure kuza kwiga ubwenge kumenya ubwenge kuko harimo imbonera kure zigomba kumenya ubwenge atarabo ba medala abandi bagomba kumenya ubwenge kuzubaho ku isi kuko isi dushobora kuyibaho uri kijuju kuya kwimbonera kure zose imbonera kure zigomba aho kuzamuka kuri Rwanda ni kijuju umujyanama wa president mu isi kijuju gute ntabwo ruhora umwumva ingene ahubuka ni umuhubutsi umujyanama wa president uramwita ikijuju ntabwo mbyemera yaciye amutahanze nawe yaciye amwirigirwa za kure mu nyuma ngo aramupfunga ati ibyo ntabyo njamwo urumva n'ubu ibya medala ntawe bishobora wagomba kumbaza iki no ofete nzi kuri buze kuza nyuma urumva ibya Walikale sinzi niba aricyo bivugaho ariko nge nakwifuzaga mu magambo numvishe mu kanya ndaza kuyagukinira uyumve
amakuru avuga ko muri leta yahariye iwanyu ikintu bita uburozi bumeze nabi, reka mbanze kuvuga bya Walikare. ngo uburozi bari kuba bakabuha n'imbwa. Ndaza kubikina, Na- ntabwo ariko dufite tubivuze. nabyumvise nabyumvise ibyo specialist wabyo ni ambassadrice Ntuzeya Niyonsabye Nina nyuma y'ibyo nimaze yatubwiye hari ikintu kubyumva. yakongera ko yatubwiye ko ubwo burozi ubusapurayinga mutubwiye se, ariko mumfatire Rumata nzanira ambasaderi niko kanya kuko namurondeye ndamuhana message ngo aze ngaha azamuke mugabo sinzi ko nadufashe pe nadufashe kuko ibintu biteye inkeke. Ariko je ngomba kuvuga ikintu kuri strategie ya Walikare. Arezi hariho information narose, hari umwe muri ngaha mu ba jama ngaha anayirungikiye, sinumvise bayivuga ngaha, hari naho atariyo mugana yironse uko ushobora gusanga ari icipana niyo rotre ya Walikare yari yafashwe, yerekeye indege za gisirikare ngo zagiye ziza donko zirimwo ivyuma vya gisirikare bikomeye n'abasirikare benshi bakomeye, ariko bakongeramwo n'ibintu bitangaje ngo bambaye impuzu, ngo bamwe muri bo bari bambaye impuzu za gisirikare za arme ya Uganda. Urumva ni ibintu donc ntibitangaje ubwa mbere, kuko ndakeka yuko ijya zone hariho un déploiement consistant de l'armée ugandaise umenga ntihenje. Bon rero iyo ni point dont il faut tenir compte. Imisi yose donc gufata une place mu gisirikare, gufata une place mu nyuma ukayivamo, si ibintu biva gutyo haba harabaye ni situation non maîtrisée imisi yose, canke un imprévu ibaye mu nyuma yo kwayifashe. Nkuko Ntuzegabiro yabisobanuye, hari naho usanga hari des pièges donc bari babona bashobora kugwamo, canke bagomba kwidegajamwo bamaze kuzigwamo, bagaca babanza kuva iyo rero kugira ngo barabe bari autour le genre de piège boba baguyemo canke bashobora kugwamo, bagaca barabanza kuba bararabira kure. Je ndabigereranya na kujya kwa ijya arrêt bagize par rapport à la prise de Uvira. Mwarabonye ingene ni progression fulgurante, bashitse iruhande ya Uvira hacaba donc un arrêt. Burya haba hariho une situation complexe baza kubanza gukonturuna, gusesengura etc avant yuko bagira l'action décisive de la prise de la ville. Burya barashobora no kuyireka en fonction de la complexité de la situation, bakanayireka bakavansa bakaja handi, kugira ngo iyo biya nico bitare verrou stratégique. Ushaka gusanga Walikare ari un verrou ifise une importance et une complexité batari biyatandako. Mugihe ico gihe rero barashobora no kandi iyo complexité ntirinda kuba nécessairement militaire, nka kujya babivuze ishobora kuba ari yerekeye la diplomatie, nka kujya Ntuzeya Gabiro yasobanuye ati hari naho baronsa amakuru yuko l'ennemi aduye ashobora gusanga agomba gukora des massacres akazibagiriza. Donc c'est-à-dire iyo ntuze iyo complexité ntiri forcément militaire, ishobora kuba même diplomatique, mukaba misi yose mu ntambara kuri cyo bita l'anticipation. Il faut anticiper imbere yuko ibintu bikugwaho. Niho ngomba kujya nta bisobanuro ntanze mugabo, donc ngomba gukonfirma niwashaka Ntuze la vision de Monsieur Gabiro, kandi nkamfizazinga yuko si ibintu simple gufata une place ukayivamo, ce n'est pas simple, ni un obstacle iba yabaye, bon, soit militaire soit politique. Murakoze. Urakoze cyane Prince, urakoze. Ngira ngo Maître Jado wowe Godfather ni uri mbere yuko Gabiro avugana na Medare cyangwa na Medare akagira icyo avuga,
reka tumaze twumve Jado. Urabyumva gute African Bo? yes kabisa ko ibi Ngo bintu ko arabizi kandi arabisobanukiwe. oya ahubwo na hari ahantu arahazi. Arahazi ko yarahabaye. Betre Jado karibu cyane, turabakiriye, muhorane impagarike n'ubugingo. ndabashimiye ariko uyu mugabo hari ikintu avuze, ngira ngo ntuza ni Prince harya. Urabona intambara Godfather, intambara ni intambara iri strategique mu mirwanire, ariko inasaba kwitonda mu buryo buri politike cyangwa se bwa diplomasi. Kandi mu bintu M23 cyangwa se AFC igomba kuranforsa nayo ubwayizi ni uburyo bwo kubaka do côté politique. Ibi rero byabaye cyangwa se iri tangazo mwamaze kubona rya M23 igikora izo bita repli tactique do kuvuga ngo gusubira inyuma ariko mu buryo buri tactique, kugira ngo irabizi neza ko irarwana na bya bindi mu kinyarwanda, urambabaranya nkunda gukoresha ikinyarwanda, irarwana n'uburo bwinshi, nubwo twe tubizi ko uburo bwinshi butagira umusururu, ariko ahantu uko ibyabaye warikare mu makuru nge mfite ahagije, ntago habayeho repli tactique, ahubwo habayeho kwa avansa, kuko nimba ubizi warikare izengurutswe n'amashyamba, kandi amashyamba ya hariya hari imisozi imwe ibigomba kuba iri tactique, kuko nka force nyinshi navuga ngo si nyinshi kuko ntago abantu bari benshi, ahubwo abasirikare baba bakomeye, abasniper ba M23 n'abandi bantu baza gutanga umusada bavanshije bajya ahantu bita biro. Ku bantu bazi warikare biro haritegeye cyane, duhasa nk'ahitegeye, kandi hari ubwihisho, kuko impamvu M23 ikeneye ubwihisho warikare, hari kuza indege zirimo n'amadrone ari gukoreshwa n'ababirigi. Noneho basa nk'abaciyemo ibice, igice kimwe kiguma ahantu bita Taweza, nimbamo abantu bari hano wenda bazi warikare bajye bamfasha, kiguma Taweza kugira ngo n'ubundi bakomeze bakore nka kwa kundi ko kuvuga ngo twe tuzajya dufata umujyi, tubanze tugereyo tumenye situation uko imeze, turebe n'umwuka uri mu baturage, kuko ibi bice byose guhera Bukavu kugenda ukomeza kuriya n'abantu benshi bameze abakire bahari, n'abafurero, n'abashi, n'abantu utamenya nimba bakwishimiye by'indani cyangwa se nimba ari iki, ari bya bindi ngo by'amareshya mugeni. So rero ibi ku bantu wenda hano duhari tuzi cyangwa se twagiye tuba inyuma y'uru rugamba mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uko ubushobozi bwacu ntibigire uwo bitera impungenge, uretse wenda ba bandi b'ibihubutsi bagira gutuba Barundi ndabizi bagiye kwicara bro, ariko ni ukuvuga ngo my friend, M23 niyo mpamvu uyu munsi yaba n'abo babirigi n'abaki, ahubwo yaba bari baje bakegera hafi, kuko bari mu gipimo cyiza, kugira ngo nabo bazasubireyo bavuga bati tubonye ishyano. Kandi ishyano nta rindi, urabizi ubwo mperuka hano tuganira umbwira ngo ibiganiro, ni ukuvuga ngo uyu munsi intambara ihari cyangwa se ubu ikigoye, iyo amasasu ngiye kubivuga wenda nimwumve ko nkabije ngo mvuge ngo isa nk'iyarangiye, kuko ni ukuvuga ngo n'uyu munsi M23 ivuze ngo tugiye kuranforsa force zacu tuzohereze Uvira, my friend, uyu munsi turi Saturday, byagera kwa kabiri Uvira M23 abana bari kuhabyinira intsinzi. Sinzi nimba muri kunyumva. Turakumva. Yego. Nkuko rero ugiye muri biriya bice uyu munsi ntago M23 kishaka kurwana intambara zo kuvuga ngo reka duhabye aba bantu, nyine ntago ikirwana n'amagambo yabaza, kuko hari naho bigera urugamba rega ku rugamba mu gatukana gutya face to face,
kamubwira uti mantuza ya mama wawe mbiki n'ibiki. Urwo rugamba rero ntago rugikenewe this time. Ni urugamba rwo kuvuga ngo vuga menshi ariko nge ninkenera gukora ndakora byinshi. Ariyo mpamvu muzajya mwumva inkuba zikubita mu kibira buriya ziba zanakubitiye ahandi. Uyu munsi ni ukuvuga ngo narabikubwiye ndakubwira ngo nguha urugero rw'ukuntu iyo muri gym iyo muri guterura ibyuma ukuntu hari ukuntu mugera aho ibiro byinshi ukabona abantu bamwe bagiye bitabisha fone bajya ku ruhande. Uyu munsi rero ntago bigisaba kuvuga ngo inyiga guhuma niziza nawe uze kuvuga ngo ibi biro nshyizeho nturi bibishoboye. Hoye bipange numara gukora seti yawe hari abari buze kwiyerimina. So nimbitanga muri urwo rugero wenda harimo abatari bubyumva, ariko intambara uyu munsi ikomeye niyo kuvuga ngo sinshaka gutakaza ingabo. N'umwana umwe iyo apfuye kuri ra rugamba wenda abenshi hano wabifiringa umaze ubimenye neza amarira cyangwa se agahinda gasigara muri ijana cyangwa bangahe basigaye ari umwe gusa wagiye avuyemo ari ijana. Ariko kuki muvuga muti uyu mwana kuki nawe? Kuko intambara tubizi ko yarangiye cause niyo iri gutsinda cyangwa se niyo iri kugira gute, niyo iri kuri flow. Ntago ari ukuvuga ngo ni ibikoresho byinshi n'iki, nubwo ibyi M23 isigaye ifite cyangwa se n'ubundi yatangiranye ntago byari bikeya, ahubwo yenda ntiyashakaga ngo bize hano amahanga cyangwa se n'abandi bantu barwana intambara y'umunwa birirwa yavuga turakomeye gutya, nk'uko mubizi ko hari uwirirwa uvuga ngo igisirikare cye kirakomeye kikompara n'ibindi. Ntago umuhanga cyangwa se indwanyi ntago yirirwa yitaka. Nabaza amateka ya Bibiliya ntago Dawidi yafashe uriya muhumetso ngo nawe yivuge nk'uko Goliyati yari yamaze kwivuga. Uyu munsi rero ibyabaye warikare kugira ngo ntatinda mu magambo ni repli tactique, ariko noneho iri mu bundi dini faso yo kuvuga ngo twavanse tujya ahantu n'ubundi warikare tuzi ngo hazazamo za nyiga guhuma zisaze abamotari bigira abanyentambara nyine baze bakoremo karakara sisi, ariko tuvuge ngo ntacyo reka tubegere bambe tubareke baze tubakurure batatu cyangwa bane turi butume nibo bari bujye gukora igikorwa. No kuvuga ngo force zose zazamutse zimwe zigana mu gice cya ntuza cya abona bavugaga ahantu bita biro mu misozi yaho ugana aho bita za Oscar ni muri biriya bicu uriya muhanda uzamuka ukomeza ujya Kisangani ugana za Rongo ahantu bita Rungu. Hose haradeployinze ingabo, ariko igice n'ubundi gishobora kuza kikaba cyakongera kigahita cyokipa warikare anytime ni igice kiri za Taweza. Ni hafi ni hejuru mu misozi gusa n'amashyamba azengurutse hariya yose. Nta yaba ingabo za FARDC cyangwa se naburetse intuza wenda bari gukoresha indege, nta uri intuza watusha ngo avuge ngo ndaje warikare bya bindi bavuga ngo turahabavanye, kuko nta wigeze arasa M23 ngo avuge ngo wenda habayeho offensive zo kugira ngo wenda barwane noneho wenda bibyitwe ko bahunze. Oya, nibo bafashe iyo initiative mu buryo wenda bushobora kuba ari ubwa diplomasi, wenda bakaba bati kubera ko turi kugera kuri ibi ngibi, kubera ko wenda runaka yiteguye kubavugira cyangwa se gusa nkaho ibiganiro bigera gutya, ni muse namwe nk'abakora iyo petite geste, noneho ubundi twe tubereke twatse umuriro wa politique. Niyo nayo mpamvu bavuze ngo nihagira leta nigira ikosi ikoze ikatwagresa, twebwe turagira gute? Turakomeza dutanga isomo. Murakoze cyane. Maître Jado urakoze, ariko arakabazo nari ngufitiye. Ndagira ngo icyambere hari ibintu wakomojeho by'amadrone n'ababirigi bari kuyakoresha. Ako kantu mutwemerewe ndamukira muri isubiro mwato ikintu umuntu uri hariya ahantu warikare turabizi ko ari ishyamba
nkari ya equity leta ya hashinga kaburimbo urimo gucika African boy ntago tukumva. Ca- Eh, muri kumwumva neza mwebwe? ntabwo arimo gucika cyane. Biri gucika African Boy, biri gucika network ishobora kuba ibaye nke. Ariko bamwumvisha ukuntu yari akubajije kubyerekeranye na ntuza na Zratron. Sinzi nimba precision asha nyine ku bya drone nuko numvaga akomeza, ariko indege mwagiye mubyumva kuko hari n'intoza ku bantu bo mu Kagara n'abandi bantu bari muri ntoza za ntambara z'amagambo. Hari n'abatangaje ko ngo General Kasheri yarashwe. Sinzi nimba mwabyumvise. General iyo uvuze Kasheri urashaka kuvuga General Gaceri. Gaceri. Uzi Gaceri nawe wabaye nk'abandi ntabwo ushobora kuvuga Gaceri. Ubwo harimo ababivuze ko ngo yaharasiwe, nahoze mbibona no kuri bamwe mu bigarasha biyemera bavuga ngo byabaye. Haje indege zabanje kurasa, ariko zirasa zigenda kuko nta zindi force bari bafite hasi, ariko nkeka ko ibyo ni igihuha. Ariko habayeho kuraswa kw'amadrone n'indege z'intambara ejo mu masaha ya nyuma saa 6. Ubwo rero kuri drone ziri gukoreshwa n'abasirikare b'Ababiligi. Niba nkumvishe neza, bimwe batubwiye ko ingabo z'Ababiligi zamaze kurandinga, nibyo ingabo z'Ababiligi ziri ku rugamba. Zaraje zambuka cyangwa se zagannye muri kiriya gice, nyine abo bohereje na bantu bo mu ma air defensive z'Ububirigi zinakorana na bamwe mu bazungu b'abanya South Africa. Nibo bari kugira gute, nibo bari gukoresha amadrone ari kugira hariya, kuko byabaye nk'ejo mu masaa 7 babona indege zimwe zikaza zizenguruka, kuko hari indege yari izanye yari deployinze abasirikare hariya M23. Nyuma yayo rero haje izindi ndege bamwe bavuga ko batazi nyine banyirazo zizenguruka mu kirere cya Warikare. Nyuma haza amadrone agenda arasa hamwe, ariko hamwe baharasaga bagiye bahava. hari ikintu wari uvuze sinacyumvishe neza ko bahise bampamagara. Nibyo guhamagaye nuvuga ngo ibyo shado bamubazaga ntabwo yabyumvisha. Okay, sawa. Uko bakagurika nibyo ndiguye ko tutakumva. Okay. Warangije kumubaza? Sinzi nimba African Boss, sinzi nimba wasubiramo ikibazo neza cyangwa se nimba uko ngusubije byari bihuye n'icyo wari ubaje. Ibyo byari byahuye. Icya kabiri nari ndi kubaza, iriya airport ihurira he na centre y'abaturage batuye, ese iyo sharing ishobora kuba yagira ingaruka ku baturage? Icyo nicyo cyari cyo kurasa. Airport ntiri muri centre. Aje ntabwo ari karuhazi wowe? Aho yagiye ndi kubaza Jado, ntago ngiye mazi. Iriya ntuza ni nabyo mpamvu nyine babivuzeho hano. M23 buri irwana n'intambara navuga ngo nk'eshatu. Irwana kandi muri izo eshatu iziba zigoye n'ebyiri. Niyo kuvuga ngo baravuga iki muri ntuza muri offensive mu kwa advancinga kwacu baravuga iki. Noneho ikindi cya kabiri no kuvuga ngo aho turwanye, nkuko turwana kutatakaza umusirikare, ariko n'umuturage wadukomeye amashyi, wa muturage nawe wahoze yumva za ntuza za hate speech za bamwe mu bayobozi ba hariya, aze nibura abone isura ya M23 muri uburyo ikeringa abaturage, uburyo bisanzura mu baturage. Nibura nawe nimba afite ubwenge aze kwicara avuge ngo ninde wo kuba inyuma. Ese ni wa wundi wanyibaga agatelefoni, wanyibaga cyangwa se wazaga abihiye agahita afata amasahani akagenda nk'uko Wazalendo babikora na coalition yose, cyangwa se n'aba bantu? Kuko ahantu hose my friend M23 yagiye igera, nta muturage uzi ngo barya bate, barira he, barya ibiki.
uri hano uri hano iyo icyo kintu rero ni intuza navuga ngo ni ikintu kidasanzwe kinaranga ko n'inkotanyi no mu ntambara ya RPF ya RPA niko byabaga bimeze. Ntago wowe nk'umusirikare nk'umuntu uje gucungura umuntu mwireke ko muri kumwe, ariko hari ibintu bimwe na bimwe ariyo mpamvu uyu munsi utazabona umusirikare w'u Rwanda cyangwa se no mu M23 ugenda urya ikigori mu nzira ngo sore bari bampamagaye. Ibyo bintu rero nta ahantu hose M23 igeze icyo kintu kirayiranga. Muri iyo ntuza rero muri iyo portesse imeze gutyo haba harimo no kuvuga ngo ese wa muntu ndi kwereka itandukaniro nje gucungura hagize uza, kuko ntuza FARDC yo cyangwa se leta ya Kinshasa ibishaka ngo ahantu M23 ikanagije ikirenge habe ntuza, ariko kuko ifite abavuga benshi banaturusha twe kuvuga, wenda tuvuga realite, bo buriya ikinyoma kirihuta kurusha ukuri. Muri kunyumva? turakumva. Nukuvuga ngo akenshi murabizi ko ikinyoma kirihuta kurusha ukuri, ariko mu ibyo bintu byose izo ntambara eshatu nakubwiye ibirwana nazo nizo kuvuga ngo turaprotectinga abaturage bacu mu buhe buryo, nimba hatangiye sharing, kuko iyi ndege ije gusharinga iba yabanje gutata. Urumva nibyo nkubwira ngo intambara iragenda ikura kurushaho, kuko iri kuzamo n'abo babirigi, iri kuzamo n'abandi bose, ariko ibyo n'ubundi ntago M23 yageze Bunagana cyangwa haza harimo n'abaca imbere. So uyu munsi rero nicyo kintu navuga ngo ahanini cyatumye habaho iriya repli y'abasirikare, ariko ntago ari repli yo gusubira inyuma, ahubwo ni nka kwa kundi kuvuga ngo mbere yuko wasimbuka harehare ifo ko urokira kugira ngo noneho usimbuke harehare. Yo iri muri iyo misozi nagiye mbabwira, ku buryo anytime hagize uwitura warikare bakaba bashaka kumushyira chini ya ulinzi ni byaza bigahita bikorwa gutyo. Murakoze. All right, thank you so much. Gabiro, hanyuma noneho tugaruke kwa Kusitu. Gabiro, zamura ntuzawe nguwo ngufasha kumubaza nguwo ntuzawe yaje. Gabiro, fata ijambo. Nguwo medali wawe yaje urakoze cyane iyo rwose. yambonera yawe ngiyo. Ntabwo ubwa mbere nshaka uyu medali, namwumvise kenshi hano ku ma social media arimo avuga, kandi avuga ibintu bidahuye n'ibyo n'ukuri guhari. Ndashaka kubaza medali cyangwa se ndashaka kumubwira ni ibintu bibiri, harimo kumubaza no kumubwira. Kumubwira ntangiraho bwa mbere, ndashaka kubwira medali we numvise avuga ibijanye na CNDD-FDD, ni umukozi cyangwa se ni umuyobozi, simbizi icyo ari cyo, ariko ku bijyanye n'intambara yo muri Congo medali numvise ari interested nayo, wenda ashobora kuba yarayibayemo. CNDD-FDD tureba yirirwa yamiza hirya no hino ivuga, ndayizi kiyobowe n'uwitwa Nyangoma Leonard. Twahuriye nabo muri Congo, twarwaniye muri Congo, aza gusimburwa n'uwitwaga Jean Bosco Ndayikengurukiye mu 2002, ariko nanone twakomeje kubarasa kugeza ubwo bahunze bajya hitwa za Mwange, za Muriro, tubasangayo bahungira muri Tanzania, abandi bagenda bahungira amashamba ya Congo, za Kazimiya n'ahandi. Bazanwe i Burundi n'amasezerano. Mani buryo uri mukuru ndemeye ndakurahiye. Yababa we. Bazanwe i Burundi n'amasezerano ya Arusha yo Kositu ahora avuga. Baza batarigeze bafata n'agace na kamwe, yewe n'agaserire nk'uko tubivuga umudugudu. Bamaze kugera i Burundi babikomerezwa barakomera, ndetse bazana na ideoloji barahishe barabika mu mifuka yabo.
batangira kwibasira abatutsi babemereye kuza mu gihugu bataragize gifata iyo